Waqalu, għalija waqalu. Mandu. Jena li kun li l-ekentik ma da ma nistax naqbad. Ġifiri li li taħti. Zommon kollu ek. U sinjuri nilqawkom għal Love Island fejn aħna nidedikaw 5 minuti minn ħajjitna u intkom minn ħajjitkom sabiex nidħlu f'dik il-villa imwarba. Għanna kompetizzjoni da. Wejja, għall-ewwel hekk. kbira għal dak ix-xaħat li se jirnexxielu jaqta' kemm miljer qalet Rakel mill-bidu tal-episodji s'issa. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Fil-fatt, riċċevejna kumment għalina kieku i tatni imqar €1 ta' kull darba li qalet kieku dan iż-żagħżugħ kieku irtirat. Imma aħna biex nonorawha dil-je tagħha, ġbarnihom laf diska. Arawha. She loves you, and you know you should be glad. She loves you. Yeah. U di Henrika kif ġennet. U vera, anka l-Mattias inġennen. U minn hemm lem Vanessa miskina qabdet sejra lura sa ma nqalat. Me, I don't like the situation with Matthias. Cause first time he saw this girl, Enrica, he totally, how you say Maltese, waqalu, għalija waqalu. Mandu. Veru fissa fuqa, anka ħarablek darba bil-lejl. U xiek, at night he went to her. See, but I don't mind, huh? Because at night I stay like a star like this. I don't know what happened to the man. First time he saw her, the Enrica holding hands. I don't know. True, veru, issa useless you are out anyway, Sush. So, how are you spending your free time, Vanessa? Okay, before Love Island I was into marketing. Now I'm into circular economy. Yeah, in what sense? In the sense that now how it works is like this. First I get ice cream, I lick it, I get fat patata, and the man go, oh, I like your patata. So I buy another ice cream, I lick it, patata go, it's like a circle, you know, always going. Then I buy another ice cream, I lick it, patata gets bigger, oh, I like your patata. U ħanaraw ftit kumment illi kjon qal kifra lil Henrika. Għandi 21 sena, minn Bormla, naħdem bħala pastry chef. Taħdem? Jiġifieri, jekk tkun pastry chef awtomatikament tissajrilhom u di tiġrili, nkun intejxef jgħidu li daħħaqni waħda, fażi! Imma mhux kulħadd għandu jagħti servizz b'xejn x'għamel xi ħaġa, anzi biex infhemkom eżatt, ħammorru fit-triq, insibu ftit nies u naraw kif joqgħdu ma ngħidulhom biex jituna is-servizz tagħhom b'xejn. Sieħbi tal-ħaxix. Kif inti? Nistgħu nsaqgħu ħada faċli. Mela jiena ngħid iċ-ċajt xogħli tajjeb, ndaħħaq in-nies xogħli. U ġieli isimuni nfitri u jgħiduli għajdli ċajta. Allura isni meta ngħidulhom ċajta niġi isni qed nagħmilhom xogħli b'xejn, mhux hekk. Iżda kif ikun iġi hawnhekk jiena ngħidlek tal-ħaxix. Tgħinni xi ħaġa b'xejn, inti tgħinni. Jena li kun li l-ekentik ma da ma nistax naqbad. Ġifieri li tagħti, ma in-nies in ġenerali ma tistax ittihom. Aħna mhux kollox bil. Ġifieri ma tmurx. Ma tmurx, u x'hekk. Kif ikun iġi jiena u ngħidlek isma' tal-petrol. Ejwa. Jemni l-karozza b'xejn x'tgħidli. Għajdli li tħoss. Għajdli li tħoss. Mux illum għada, bxejn, għax illum tħallas. Tara, u jien xorta waħda ngħidulhom ċajta b'xejn. Thank you, sa kieku niġijaw u ngħidlek Annalise. Tejni pastizz b'xejn. Ittini? Mela. Vera. Mela ta'. Mela tini pastizz u ngħidlek x'nagħmlu. Biżelli l-akkattini, no, Annalise. Kemm int qalbek tajba, Annalise? Nifejn nista' ngħidlek. Mela Annalise, jiena tal-li tajtni dal-pastizz b'xejn. ħankun qed intik biljett tax-show li jmistana f'Ottubru u ħadd tagħmel 3 sigħat tisma' ċajt.
Thank you ħafna. U saftit ta' ġranet ilu fil-villa bdew jitkejlu. Jaraw min huwa l-itwal. Ejja naraw. U issa jisimaw Ilenja s-setej. Ġibula l-inch tape ħatkejjel kollox. Everything as well. We're ready. We measure everything. Ja, ħalluh il-ġejk, dak mhux oġġett. Memx il-meġer. Edward, iċ-ċajt tiegħek laqqas it-Times ma joħduh. U f'dan l-episodju Jake jispiċċa waħdu fis-sodda. Għat fħajt issa jedin f'din id-dinja, mant għajt ma persuna li jitkellem dib bħal u jiena għat ma kellim tfajla bħal ma propju kien ikellima ċejk u fil-fatta minna il-compilation ta' daw għarawm ftit. Allora kif int għarajt? Ġat laqna, aħwijin, li l-partner ma tajdilix allura kif int, jissa tsija mill-Awstralja. Ċeta darba, smam xaħġa tinten. Ma tridekx kif jista' jkun ma tindunax, il-ħaġa tinteni li ma tridekx xin. Jena kif għedlek kontent dik imma id-dajaqt naqra fit daw 3 tiem ħatejdli you're too needy jew tgħidli too clingy. U għajja Kira, mela ġejk too clingy, too needy. Ħan investi fik, alright. Set investi. Ġranet hilek tafa roħi. Ħata jistek forsi jinnaf kien hemm xi affarijiet li dajaqtek jena fihom li jew isma' li jew moġbukx. Jekk nispiċċa argument mal-mara u fl-aħħar nedela hekk, toħodni int tabib żgur għax taħseb li għandi xi ħaġa hi. You're a nice guy, don't get me wrong, but I don't feel it. Okay, You know? mhux problema. Ma konx naf kif ħanajlek. L-ewwel. Okay, no, I accept it, I totally accept it. Qed jaċċetta dawn affarijiet li jiġru jisu ilu xi 10 snin magħha. Jidher ħada ħażin ħafna, U meta joħodha ħażin ġejk x'jagħmel? Jissikka l-malja, jissikka l-misluta u he moves on out of the villa imma. U dak kien kollox għallum għamlu like, subscribe, share, insomma għamlu li tridu dejjem fuq Stradarjali. Għada nkunu fl-istess ħin fis-7 u l-lum bejnilkom, mhux bejnilkom, badna web mill-sponsors u rdoppjajnieh, ġifieri sibu wieħed doppju u ktbulna l-imu.